Saddam Kosi Petro bino tu na kati ya pesa ntango kitoko na elengi. Donc Fatima Nyanya donc tokos just kwedi donc bino tu donc Fatima mana winner Fatima Nyanya donc Fatima mana winner donc tokos a dega Pedro Kuziza donc kitoko dega donc Mara Kisema bino tu Philosiala bino tu donc Trésor Fatou bino tout donc Sam Lengo donc Moutauti Galate donc bino tout bozan kata pesa ntango donc na habité basuleni ngombo na habité kwa awa neza tsikoli kamboke sola basola yo jusileni ngombo donc jusileni mandosi donc mama na union na habité kwa mama na Clara telanga makambo yo donc Syria ki papa na union donc yo na habité balobi makambo na za danger. Mais évidemment que ni masia donc elle y a n'habité quoi. Le petit king il est toujours Nathan. Syria qui papa na union. Personne tango somo na habité. Union Clara maman na Nika. Donc bino toujours yangone makambo. Donc union na Mika donc union ya olobaku tute Zizi Batandu déjà donc je suis Batandu déjà René Simisi bino touché na katalom jenga basilwa na habité quoi oya zangi mwa bolimi sebele te ke baglodi minya bilele bazali baklode maloba baklode mignon donc bango tout na kati donc ba amisi kitoko donc bozala toujours donc de cette trop quoi minga ngolo bezate ata moloko moko quoi nezala na habité quoi flamingo. Nakoma kolela ya Mandelo koma kolamba biloko ngana koma kolela